Katakwi Technical School, esomero le shani kinere etatai, kwa disukta kalo Katakwi, ngesi Etutub Ebajet, lo ekaru ilukuminiare, akaisara lo ongon kakaisara lo. Pastor Emmanuel Odeman, lo era emeba lo Board of Governors, ka emeba lo o committee lo apia, ngesi abala ebe. Etuboto kesi apia milionini akwatakanya kaisa unikeri wongon. Etutub bog, Ebajet lo ilukumina akwatakanya kaisa uni wongon, ka ilukumina akwatakanya kanya uni, sirigin akwatata kanyango ni wongon isigini luipo ayanga ai boys itina ituto rege due asomboro wikion kwape training materials to training materials ayanga reti einer lo lukumine lo milili na kasa kanyango ni kanyauni lukumina kwata uni kedi kanyape Ebajet lo le karu alo ekio una de parlo karu aje naro karuje arasi million na kwata ngoni ikanyape dololo kwaitu tubesho million akwata kanya kaisa uni alwongon gelu kumina kwata kanya kanya uni kisiriki na kwata kasa kanya ngoni wongon aji juleta na ibei ni lu iboro ngesi eyanga unete aikeun na Ebajet kalo eyatakiti Pastor Odeman iboro ayanga aikeun na Ebajet alo na soditi ibei sine aigweleti boro so na yari idoe da yatakinos enrollment ade pa Katakwi ajokse Ebajet alo ya mara kede apele kineta no technical school nesa training atumunaka otama okosi ni pero ahora que si yarea enera mo kwangin narai ipusir giniru igwai keta agwela materials bisisiata kesi iko takiro nenda Apollo kitone somero lo Katakwi Technical School Joseph Aiso Edotun ngisobu olim ebe rai Ebajet lo kano aitojo kar aswamna iboro lo akanin Ebajet lo itera kit anwa kiona adoketa na practical training otupitete epone kwa nalo igiara implementing a new curriculum lo yubite nara kwa the curriculum lo tetet modular curriculum that we are implementing do some hands on so idumu we kana a poll asoma chronic kamutos lo akan so there will be more practical work nisiketa torolo Ebajet no ejasi ngono da katida ejasi aini ngosha apoto esomata ka agogong ITGR abala Edotun ekaruje aposo aini ngosha adopeni ngosha na apolo noi idwelo ipo aperete kope kidokita dan konye idawai dressing that problem ne yare kibobo Apollo bose kada adu kenada kulepeki they were not renovated konya poto apedosi a contribution of the work of 1 bag of cement to renovate most of the classes ngesito yokwambe la esemero and it amak to address most of the challenging issues ngesauta the population aikiari a challenge kwa pala kuregia hii ngese pone lebe to duelo sapapero administration ne somero esiko kinenga anyu bonebe to samado kwa nika punulu kwa pebecho kinere aiwa kinoriong etangul Kaloka TV East Francis Ochen kodi sutakalo Katakwi Francis Ochen kodi sutakalo Katakwi